Silav û rêz ez hêvîdarim hûn baş bin. Xeleka me yê çûyî de em li ser dema niha axivîn. Me dema niha kire gelek beş. Rewşa êrînî, rewşa neyînî, him jî di nava rewşa êrînî de hinek rewşên awarte hebûn me anîn ziman. Him jî di rewşa neyînî de hinek rewşên awarte hebûn min ew jî anîne ziman. Min xeleka çûyî de got di vê xelekê de ez ê li ser lêkera bûn û hebûnê biaxivim. Niha jî xeleka me dîsa li ser dema niha ye lê lêkera bûn û hebûnê ji ber got kişandina wan piçekî cuda ye ji lêkerên din ji ber vê jî min ew cuda nivîsandin û cuda ew kişandin. Niha dîsa li cem dema niha yan ji dema niha bûn û hebûn. Niha destpêkê de em ê li ser lêkera bûnê biaxivin, di pey re em ê li ser lêkera hebûnê biaxivin. Li vê derê min hebûn nivîsandiye, di pey re em ê li ser biaxivin. Niha destpêkê de li cem lêkera bûnê yan bûyînê her du awaya ji tê gotin, her du jî rast in. Ya got bêtir tê bikaranîn bûn e. Di Kurdî de sê wateyê wê yan sê karên wê sereke hene. Karek ji wan niha em li ser neaxivin, du kar êgo lêkera bûnê dike em ê li ser wan biaxivin. Yek jê lêkera bûnê di nava hevokê de dema got tê kişandin niha em li ser dema niha diaxivin. Bêguman her got em demekê bivin ji dema borî dema bivin. Em ê dîsê lêkera bûnê bi her du awayê wê bikişînin. An got em ê tasrîfê wan binivîsînin. Di nav re hêdî hêdî em ê fêr bin ka çi cudehî di navbera her du kişandina de heye. Lêkera bûnê ya bi wateya heyîn û lêkera bûnê ya bi wateya çêbûn yan çêbûyîn. Ya bi wateya heyîn wek wateya zayna Almanî yan kewna Erebî. Wateya duyem çêbûn bi wateya verdina Almanî yan asbaha a Erebî. Niha di gelek zimana de em bêjin her du lêker hene wek asbaha û kana û zayn û verdin. Di Kurdî de me yek lêker heye yanî lêkerek tenê heye fi'leke. Ew fi'lê hanê dema got tê kişandin tê tasrîf kirin dire dikeve hindirê hevokê de du karan dike û her em bêjin her kişandinek ji wan kişandina jî jiya din cudatir e û taybetmendiya wê heye di hindirê hevokê de him ji alî kişandinê de him ji alî cih jî de ji hevû de cuda ne. Niha ya pêşî me gotê bi wateya heyîn an got rewşê diyar dike ew jî wateya zayn yan jî kewna Erebî. Wateya duyem tê bi wateya çêbûn an ku guherîna rewşê diyar dike. Guherîna rewşê. Niha em werin destpêkê em ê lêkera bûnê ya got bi wateya zayn tê ya bi wateya zayna Almanî em bêjin asbah a kewna Erebî. Em ê destpêkê wê bivin di pê re em ê li ser a dema got bi wateya verdin tê yan asbaha tê. Niha li cem li vê derê lêkera bûnê bi vî rengî tê kişandin. Tasrîfa wê bi vî rengî ye. Ew jî me got rewşeke awarteyî mînak dema em bêjin a Almanî em bêjin ji vêr bê yan lêkera zayn bîst çê dibe yan îst çê dibe ne? Rewş cuda ye. Di Kurdî kurmancî jî de bi vî rengî ye. Em bêjin kişandina wê tasrîfa wê di dema niha de tenê qertafên kesane dimînin û ew qertafana nûnertiya lêkera bûnê dikin. Ji bo wê jî em tim wan cuda dinivîsînin ji bo em taybetmendiya lêkerê bidin xuyanêkirin. Li cem me destpêkê kişandina wê pêşî dema got bi wateya heyîn tê du awayê kişandina wê hene. Awayê yekê yani em bêjin şeklê forma yekê heye, tasrîfa yekê û tasrîfa di dua. Forma yekê heye, forma di dua heye. Forma yekê di Kurdî de di kurmancî de sîv yek tîpên bingehîn hene. Ew sîv yek tîpana dibin du beş. Tîpên dengdêr hene, dengdar hene. An got vokal hene, konsonant hene. Vokalên Kurdî heştin. Konsonantên heger me heşt
ji bîst sî û yekê rahiştê dimînin bîst û sê. Bîst û sê. Bîst û sê û heşt. Heger got peyvek hat, peyvek çi peyv? Heger got hat dawiya peyvê niha mînak jî danîne dawiya peyvê heger got tîpek dengdar be, em vê rêza pêşî bikartînin dema got em lêkera bûnê bikişînin. û heger got dawiya peyvê tîpek dengdêr be, an got bideng be, an got vokal be, em ê vê rêza duyem bikarbînin. Niha em werin wan bixwînin, mînaka bidin û em ê bêtir mijarê nas bikin. Ez, im, tu, î, ew, e, em, in, hûn, nin, ew, in. Ev kişandina pêşî ye, kişandina duyem ez, me, tu, yî, ew, ye, em, ne, hûn, ew, her du jî ne. Niha em werin mînaka li ser bidin, mijar bêtir xuyelê ve bêtir zelal dibe. Li cem el vê derê min peyva ciwan nîvisandiye, ciwan wek wateya rengdêr nîvisandiye, ne wek navdêr, yanî wek sîfe. Li vê derê peyva ciwan bi peyveke dengdar bi dawî dibe, an ku bi konsonantekê dawî dibe. Ew jî in e. Li vê derê li cem e in heye, an got em ê rêza pêşî bikarbînin. Em ê tasrîfa pêşî bikarbînin. Ez ciwanim, tu ciwanî, ew ciwane, em ciwanin, hûn ciwanin, ew ciwanin. Me rêza pêşî bikaranîn ji ber ku dawiya peyvê tîpeke dengdar e, ji bo wê jî me ev rengê hanê bikaranî, ev teşeya hanê bikaranî. Xaleke gelekî giring di vê derê di navber heye û li vir jî navber heye. Ev lêkera bûnê ti carî bi nava ve em bêjin qertafin, lê ev qertafana şûna lêkera bûnê digirin, nûnertiya lêkera bûnê dikin, ji bo wê jî em cuda dinivîsînin. Bêguman di soranî di pêve tê nîvisandin, di kurmancî de, di rêzimana Kurdî kurmancî de dûr tê nîvisandin. Lê soranî cudayê pêv tê nîvisandin. Li vê derê lêkera bûneyê nûnertiya lêkera bûnê dike, ji bo wê jî kurmanc wê dûr dinîvisînin. Em werin xala duyem. Heger peyvek hebe, me got ev xala yekê a di dua heger dawiya peyvê vokal be, an ku tîpeke deng dêr be. Heger got tîpeke dengdêr be, em ê rêza duyem pê re bikarbînin, mînak ez mamoste me, tu mamoste yî, ew mamoste ye, em mamoste ne, hûn mamoste ne, ew mamoste ne. Ev bi vê rengê bû. Niha em ê werin ser evê erêniya wê bû. Demek em ê çawa neyîniya lêkera bûnê çekin. Lêkera bûnê her dem bi na biborîn, bi ne tê neyînî kirin. Yani ji bo ku em lêkera bûnê ya got bi wateya heyînê tê ya got bi wateya zayn tê, em wê çawa bikin neyînî, em wê diriya ner dikin neyînî. û ew ne bi lêkerê tê zelliqandin, li pêşiya navê ku lêkera bûnê ji bo wî hatiye tê nîvisandin. û bi nav jî ve nayê nîvisandin, an got pê ve nayê zelliqandin, dûr tê nîvisandin. Li vê derê mînak, me mînaka dayî ez ciwanim, ez ne ciwanim. Ne, divê di vir de jî piçekî li vir em bêjin cihê min tune ji bo wê jî divê guhayê we jê hebe, li vir divê valahî hebe, li vir jî valahî hebe. Tu ez ciwanim, ez ne ciwanim. Li vê derê neyîniya lêkera bûnê bi neyê û ew jî berî peyva got lêkera bûnê ji bo got rewşa heyîna wê diyar bike, ew ne li pêşiya nav tê nîvisandin û ne li cem lêkera bûnê tê nîvisandin û dûrî nav tê nîvisandin. Tu ne ciwanî, ew ne ciwan e, em ne ciwanin, hûn ne ciwanin, ew ne ciwanin. Ango em her dem ne bikartînin.
جبو نینی کرنا یعنی جبو فناینونگا لیکر از بونه او بواتیا هینته زاینته ام نه بکارتینن لوی درجه مینا یا پیشیه ام وی بویرنگی ام دیسن نه بنفسین ام رنگی که ده بکارمیش بو بجه بی جودا کرن نه از نه ماموستمه تو نه ماموستهی او نه ماموستهیه ام نه ماموستنه هون نه ماموستنه او نه ماموستنه نها اف لجمع اف خاله ما قلت لكرا بوني يا بواتيا هينتي لكرا بوني يا بواتيا هينتي کشاندن اوی کشاندن که آوارتیه نمینا لکرین گود بشیده انفیرون بچه که جدایه روشا کشاندن اوی جدایه دوی گو مروف های یوجه هبه نه ام بیجن قرطافین لکرا بونی دما گود مینن تناسری خود بین تیجاری پیوی و نارین زلقاندن دوری پیوی و تیم زلقاندن او پیوه هانی ام بیجن ناو دیر به یان ام بیجن هوکر به یان جی رنگ دیر به هر دم دور تینیف ساندن نه او نه نینی اوی یا نه پیوه تجاری ناین زلقاندن نه هم ورن خاله دویم خاله یکم شروع کر از هیوی دارم گو هاتبه یعنی ام بیجن هاتبه فهم کرن خاله دویم یا بواتیا چیبون آنگو گوهرین روشی دیارد که او جلی جمع ملوی در نیفساندیه از خوازم خاله که بجم لکره بونه دما گو بواتیا چیبون تی یعنی ورن تی یعنی ام بیجن اصبح عربی تی نورمال تی کشاندن لکره که نورماله یعنی ام بیجن او جی وک مینا خاله پیشین گو ما ام لسر آخوین نورمال تی کشاندن قرطافه دما نها پیفتی زلقاندن برای که دمانه هاره و قرطافین جهناوین کسانه جی پیرتین بکارانین نها بسروی بآخوین میناک لجمع ما گوت لور از جوانم هگر ام بپی و جوان بخوره بکار بینن ما گوت لور داری از جوانم هگر ام چیبون بکار بینن از بیجم از دبم جوان تو دبی جوان تو دبی جوان او دبا جوان ام دبن جوان هون دبن جوان او دبن جوان هگر دما گو ام لور بینن لی من میناک جدا نیفساندیه من خورت نیفساندیه از دبم خورت تو دبی خورت او دبا خورت ام دبن خورت هون دبن خورت او دبن خورت نها بویرنگی لگوری ام دنارم بیچاوی لیکرا بونه یا گو بواته چیبون تی پشتی کرده بخواهات پشتی کرده هات ام بیجن یک سر پشتی کرده تی للوی در روش جدای لیکرا بونه لداوی هاتی لداویا ناو هاتی لور بری ناو هاتی اف یک هر دو جداهیه وانن لور کشاندن اوی آورتی یعنی حالک شاده لوی داری نه آورتی روشک آسایی نورمال هاتی کشاندن وگو دسپیکی جی انفیر بون ده هاتی بکار آنین ده جبو رایکا ام بیجی جبو دمانه ها بجی رایکا دما نها یا بونه و ام او جیج ازر ودگره تو دبی ایج تر ودگره تو دبی خورد او دبه خورد ام دبن خورد هون دبن خورد نها امل سر نینیا لکرا بونه یا گو بواته چیبون با آخون نینیا ویجی نورمالش برگو ما گوت لکره که نورماله وکه مینا او بشه پیشی یگو انفیر بون ده دروشا ارینی دی و نا دروشا نینی دی لوی دریجی مینا وی روشا پیشی گو ما شروع وکر لجمع از دبم خورد دما گم بکن نینی امی راجن ده امی دینن از نابم خورد تو دبی خورد تو نابی خورد او نابه نا انگو هر دم نینیا وی نایش برگو لیکره که نورماله لیکره که وک مینا بشه پیشی گو مناس کر از دبم خورد از نابم خورد للوی داری روش جدایه
هم کشاندنا لکری هنجی نینیاوی هم جی نینیاوی بنایه لور بنایه وک مینا حمیله کرن کردی دما گومه دسته که شروع کر از خوارن دخم از خوارن ناخم از دبم ماموسته از نابم ماموسته از دبم خورد از نابم خورد امکارن گلک میناکا لسروی بین از هیدارم گو هاتب ناسکرن و از هیدارم گم بهسانی شروع کر به نزانم چاوی جو یعنی بجن تیگ هشتنا و جره چاوی لی بچکی روش از دانم نهیسانه لی براستی روش لی کرا بونه د کردی ده بوی رنگیه نها ما هر دو روش دانه دیار کرن نها عمل سر لی کرا هبونه با آخوان لی کرا هبون گلک نورماله لی کرا هبون اوجی لی کرا که جدبه شام پیکتی جها و بونه پیکته جبویجی نها لگوری ام دنارن لجمع کشاندنا ویرنگی از همه تو هی او هیا ام هنه هون هنه او هنه لیب بویرنگی نگه ام بیجن اف کشاندنا هانه دبگول گلک دورا ام بیجن نایب کارانی گلک از بیجن ماسه من هيا یا بروش باوای کی دیشته گوتن من یک ماسه هيا جناجه من ام بیجن الفيدر روش بچه کی جدا دروجه بده ام سروی روش يجب اخرن نها اف لكره هبون دمان هذا بيقومان انا حميج دمان هذا لكره هبون دمان هذا از همه السروان اخرين نها نينيا هيا نينيا لكره هبونه دو آلات هنه تنه یانجی نین تنه یانجی نین هر دو جی تیم بکار آنین و هر دو جی لدارن دنابا کرمانجا ده از همه نینیاوی از تنه ما از تنه من ها استخوازم لفيدر تشتكي بيجم لفر تنه وهي نينيا هبونينا ام بيجنش بقوم هبوني بكن نيني ام تنه ونينا بكارتينن هنا كاس هنا ام بيجن اف قرطافن كسانه يجو ج ازر ودگره از تنما هنه کس دور دنیفسینن هنه کس بیو دنیفسینن از براستی بجم از خود بیو دنیفسینن مش برگو لیکره مش برویچ از بیو دنیفسینن کس هنه دور دنیفسینن از تنه ما و ما دور دنیفسینن لی دنری نامه دویا بگو بیو بنیفسن مش برگو لیکره از تنما تنه ی او تنه یا نها امتکار نینه جیب کار بینن از نینم تو نی و او نینه امتکار نینه یا تنه نب کار بینن للگوری ام دنارن به چوه هگر ام تنه بکار بینن ام فرما دویم جلی کرابونه بکارتینن لهگر ام نینه بکار بینن جبرگو نینه داویاوی تیپه که دنگداره جبوهجی ام تکارن فرما پیشی بکار بینن بوی رنگ هانه رنگ دویم جی ام بیجن بشه کوم جی بوی رنگی ام تنه نه یا نی ببورینن نینن هون تنه نه یان هون نینن او تنه نه یان او نینن نه هم کار میناک ناجیبین میناک ام بیجن ماسه که من هیا ماسه که من تنه من یک ماسه هیا من یک ماسه نینه هر دو روشی تین کارانین از هیویدارم گله کرا بونه و هبونه
هاتبن فهم کرن از هیویدارم گو هون باش تیدا گهشت بن و هگر گو پرز جی هبن بگومان هوندکارم بکن هگر گو شیرت جی هبن بگومان هوندکارم بکن سلاو و ریز از هیویدارم هم باش بن روجو دمی و بمینن خوش